Ito mukama abo kutukunda munonga okatwereza ogwo businje nubuletwa abebembezi barungi ntukusimira omwana wawe owatolina President Yoweri Museveni hamwe n'abo bona abalikumubanjira. Mukama ntukushaba ng'omwonjere amaani obwenge n'emyaka mingi ayonjere okubura erihanga ly'etu Uganda abone kulinda ebyo byona ebyatiireho hatyo tukinegeza entunguuka amagara marungi hamwe n'obusinge omu bintu byona. Mukama muhwere okwaliyo natambura ihanga lyona eshagama y'omwana wawe ebe niyamushweka kandi otakeikiriza omuzugustani okuba hihi nawe kureka omubanjire omuha obwenge nk'obuwahire Solomoni hatyo abone kusembusya ihanga lyaitu Uganda as we protect the gains already gained. We thank you for all the good things that you have enabled us to see and achieve. Bless us, bless this congregation, the lungtwena, tubone kukora hamwe okulinda ebirungi byawe. Ebyo ntubishaba omuri Yesu Kristo mukama wetu. Kandi Ruhanga omushobozi wa byona abaho omugisha patli na mwana na mutima orukwera. Nyinaha abebembezi bedini zitari zimwe na zimwe ari aha rubaju rwanje orwa bumosho nibamweta Sheikh Sulaiman Kafeero niwe district Kazi. Owa kabiri ni Venerable Canon Benon Muhwezi ogu n'owakabwohe Archdiaconry ahabwa Church of Uganda. Lero wamukurataho ni Pastor Benoni Mugume n'omuzuni ogu n'owa Pentecost. Lero nyowe ni Reverend Father Genesion Wajira bwana mukuru wa Mshanga Parish kandi dini wa Mshanga Dinare eyokutwala shema yona. President webalokwisha mukama Ruhanga akakutulindile akakuhereza emyaka nk'eyahire Abraham. His Excellency, the President of Uganda, Mzee Wito Omurungi, na Mama Omurungi, twabakira abanyashema mworeke ptata na Mama Rukundo. Mworeke. His Excellency na Mama amazina ganje, ninye Adrien Katsime Mwebesa, Akochka Shema kandi ninye NRM flag bearer woman MP Shema district kandi nabwe Mbabazi ninye district chairperson Women's League Shema district. His Excellency twakwachira mnonga shema yone ryaha aba Shema South mwachire His Excellency. Shema South murinkai mwachire mwebare aba Shema North murinkai mwachire His Excellency. Aba Shema Municipality murinkai mwebare mnonga kantwaro mugishogu kandi okwachira Secretary General okwija kandi akongera kutwachira Secretary General. Thank you. Shema hoye!
Museveni oye! Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, we welcome you to Shema District from Bushenyi, where you started your day from. Your people have been waiting since morning, and we don't want to waste much time and have time to make you speak to your people. We welcome Mama, the First Lady. We thank you so much for always being with us in these beautiful rallies that we keep having. Your Excellency, I will be inviting the chairman of the district, together with the chairman of the municipality, to come and share a period of less than 5 minutes to give us the memorandum of the district. But before that, allow me to introduce a few leaders who are here. We have the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament. Thank you so much for coming and joining us. We have members of the Central Executive Committee. We have the Regional Vice Chairman, Honorable Asimwe Joanat, our Regional Vice Chairman for Western Uganda. We have amidst us Mr. Moses Mushabe, the National Chairman of the Veterans League. We have Honorable Tanga Collins, the National Chairman of the Young People. And we have Dr. Tanga Odoe, the Chairman, NRM Electoral Commission. I also recognize our comrade, King Caesar Mulenga, who has always been supporting the party and being around every time. And all the leadership of the party from Shema and around Ankole sub-region. May I invite the party chairman, together with the municipality chairman, to come and share the 5 minutes that I'm giving them to summarize the memorandum of the district. Museveni oye! Abanyashema Mutemumani Museveni oye! President Museveni oye! Mama Janet oye! Abanyashema oye! Flag bearers oye! Ra! Owechitinsa President General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and the National Chairman and the flag bearer of the National Resistance Movement, hamwena Mama Janet, ntwenda kubakira omurishema mbatero mungaro abo kwija kubanitwe. Your Excellency, omwizina ly'abanyashema hamwe na leadership ya District Executive Committee awa NRM make hamwe na leadership yona omurishema ntwenda kutabarisa omuhanda kandi kusime ahabo kwija omurishema nitwe tukakurebaho. Your Excellency, ebintu nibyingi tubire twakoze report ahabwa ebitukozero omurishema ahabwa ekisange eki ekiriyo nchwa hati ntwenda kununtukirira ebiriyo nibyija ahabwa ekisange kirukwija kandi hariho ebinkuza kwemfasizingamo konka nkusime ahabwa ebintu nka bibiri ebiri exceptional. Ekyokubanza obwegese omurishema ebinani bingi classrooms ezombekirwe omu sub counties 15 na ward z'omurishema. Ekyo tukiterera omu ngaro kandi hona nabwe twine First Lady kandi Minister wa Education here and Sports. Tumuterera omu ngaro Mama Janet ahabwe ebikozirwe omu bwegese. Ekindi Your Excellency, nyenda kusima ahabwa inputs as agriculture na nenjiri erukwata habugiga ahabwa abantu ababurijo cyabuzima nibyingi ebikorwa government konka kuchika cyo bugiga. Message yawe ni impango munonga kandi ntwija kuhiga kandi kushabe ngogumizemu omukutuhera kandi nomukutuhereza ebintu byingi ebikubasa kutuyamba mbwenu hati ebitugenderire nebi. Your Excellency, ngokuna nagambe report erimu ebyamashanyarazi, ebyamizi, ebyobwegese, ebya agriculture, ebyo tinguja kambe mbere kiraho
konka itwe nk'abanyashema nitukushaba Your Excellency twine oruguuto rwitu kuruga Nyakambu kuza Kabwohe okaza Kitagata nitukushaba Your Excellency baru upgrading barutere koransi nitukushaba support abangore Western University kandi iwabireho petroni eji university neronda chata kandi ntwenda ngu ogiteke mu mukono gw'amani ngo kuwabiro tandikire nitukushaba Your Excellency amarwarro okwa upgrading Kitagata Hospital okajikora National Hospital Kabwohe Health Center 4 ekaba District Hospital kandi Kigarama ekarga Health Center 3 ekaba Health Center 4 ekindi Your Excellency amiziga amasyoro project kaya tandikire konka ntukushaba ngo gumize mu nayo tugiheze abantu bona batunga mizi marundo muri shema yona ekindi ntukusima bwa seed schools ezomekirwe konka Kigali twine sub county emu ibakweta Kyanjenyi ntwenda ku seed school na yayo egumizemu kandi abantu ba Kyanjenyi nabo batunga education ejo ekindi Your Excellency older persons binde sako yabo bagatandika usako yabo nibakushaba support hamwe na teachers abashomesa bari aha bashema behireyo supportinga Your Excellency abo kubabona bagira ngu enjiri yawe niye kuba yamba mnonga nabwecho bote bari ya mbandi bo bari omuchokwi omusupportinga NRM kandi kureba ngo bakwiga tsobururu bwinji nabwecho nabo bine sako yabo benda ngo je bateremo mukono ebyam ekyamuheru Your Excellency nyenda kwanjurira abantu bache abaryaha abanyashema senior citizens abamwe no bamanya families abandi nibanywane bawe bakwijja nkaha bagira ngo tubakwanjurire mbweni nza kwanjuriza na gongoye ohubire president korabori muzoyikarira Petero aryaha ubiraho president family Katabarwa family abana bantu bawe Rete Bitariho family muryaha Makaru family Ntundubire family Honorable Chris Rwakasisa aryaha senior presidential advisor aryaha then late Fenekansi Ruchwere family baryaha yenda kusima tukozere nabo Your Excellency abantu abo nibija kushaba ngu nyensya maybe noja kugira horukiko obabugane bagire bakuganira nuko bantuma echamuheru last kansime group says tukozere nazo PRU team omkuorganizing ogumukoro echibaro team led by Johnson Byarabaha youth team led by Isaac Deki District Executive Committee Sub-County Chairpersons, our district led by Kao and LC5 Chairperson, Security Team, RDC, DISO, DPC, Owunda Unanyauna naye wono mchara ubakweta Peace Rugambwa. Na tuyamba mnongo mrishema, omonjere emyoga kanda yonjera abanyashema. Nebyo Your Excellency, webare kuija kandi ntukuwatanjira abanyashema ntuenda kwigaza president obururu twe President Museveni oye President Museveni oye mwebare mnongo. Your Excellency and Mama Amazina Dickson Kateshumba, Member of Parliament wa Shema Municipality and Chairman wa NRM Party in the municipality. Ntwenda kwachira kandi nyenda kongera ebigambo bishatu byonka. Echo kubanza twenda kusima aha myaka 5 eji twine gains especially nyenda kuhighlightinga hwibiri. Eyo kubanza kusima hasonga ya wealth funds ezitufunde o municipality na district emyoga PDM o municipality tufunde more than 8 billion kandi abantu bariyo bakora kandi tuza kuba tuyine ebitenso okutwa kubasa kujongera mani. Echa kabiri iruraro ryitu ya Kabwohe. Your Excellency
webale kutusupportinga tukatandika rehabilitation kwenda nguturi upgrading na highlightinga wezi ibiri konke bindi biryo mu report. Eshonge ya kabiri, Your Excellency, ntwenda kwashuwaringa ngo bururu bwawe umushema buriyone bweyongera kandi ine support ya mani munonga ntuza kumobilizinga turebe ntwafuna bururu bwinji endera moye President Museveni oye echakasha tumze indi kuhendera nitukusaba nyenda kongerira ka harguto rwa masheruka abantu bakataye ibyapa byabo emyaka 3 enyuma babahayunira bari kugira ngo rugutondoza gukorwa business zabo zayemerera nitukusaba mzeyi ngo eshongejo gikoreho. Echa kabiri irwaro ryawe riyo ndigendo misho abasirikare ba UPDF ariyo bombeka nitukusaba ngo tugumize muturumarire kandi rube upgraded to district hospital status. Echa miheru nitukusaba nka municipality otuhereze road equipment abo kwa municipality nemo mu mpango munongo miganda yona ebindi biriyo memorandum eitwa kuhereza ya district na ne ya municipality. Webare mnonga mzeyi ntuza kuhereza obururu kandi abayashema mwena bakagira President Museveni mutemko na iguru President Museveni oye Mama Janet oye Enaramo oye ra cha webare mnonga. Thank you. May I invite the Regional Vice Chairman to come and invite the President to speak to us. But as he comes, Mr. President, we were reminding ourselves that to you, you are not campaigning to us. You know us, we also know you. We have been with you, your policies have changed lives, there are evidence in front of you here. 3/4 of this population are children who were born during your stewardship. And that is the gain we would like to protect. And we have seen this over the years, and now we are saying we need to protect these gains. As I invite the Regional Vice Chairman to come, to the people of Shema, we are saying thank you so much for the love you have shown. Thank you for the support for President Yoweri Kaguta Museveni, and thank you, Webale Munonga, Mukama Nabakunda. Mr. Chairman for Western Region, come and make your brief remarks and invite our teacher, our mentor, our father to come and keep educating us. To me, this is a classroom. Ours is to prepare the classroom for the teacher to continue teaching us. Mr. President is not going to campaign, but is going to teach all of us who are here. Thank you so much. Mr. Chairman. Sema oye. Sema oye. Wow. The party chairman, Mama, SEC members, our deputy speaker, the ministers, members of parliament, flag bearers, and our religious leaders. You are welcome on this rally. As our party chairman is coming, I want to talk about production. We are looking at agriculture in this area. 86% we look at, we can add more factories in the area. Allow me invite His Excellency to come and address the people. Kale deka twemere twakire President na Mama Janet bakwijagamba nitwe tukumutere engalo zamani tukumusima okurwanira iyanga litu lya Uganda n'obusinje.
President yanshaba mushitame konkitwa bakunyo mukirasha katumutere ngaro zamani. President Museveni oye! Abakazi oye! Leka tukumiza mutere ngaro mpaka bayikire ibaragambire ngaro zanyu basabo nabanyabo. Engalo za President Museveni zirinkayi. Engalo za Mama Janet zirinkayi. President Museveni oye! Shema oye! Abakazi akalulu! Abanyashema mu Ruhoro je Deputy Speaker wa Parliament, Vice Chairperson NRM Western Region, Secretary General, abemeza abantu bona nibo banyashema barya mama kabanza baramutseho rero ngambe na ngambe byanjye. Abantu bashema mu Ruhoro je nimwebare kwijo munambe rwinganeti nimwebare mweni nyo nyija umurarize kusima ruhanga ahubwo kubatahira amagezi nk'abantu b'ihangeri ngo tukakwatanisa ukombeka ihanga ryeitu ahubwo kuba ukombeka ihanga nukwetengo kweyimukira torukutuma noyimukira ngo nayo woshikeho uhurire ebimuze yarukutugambira ebigamenti erikwija erikuza kukora mbwenu nimwebare buri omwe kweyimukira mukayikiriza omushana gukabatera egyo ni price y'uruhanga rukwenda ngu tupeyinge ahabw'okwombeka ihanga ryeitu ekyo tukukikorerwa ndijo kandi na ruhanga atakukitukorera ekyo nayenda ngu twehikire rero omushana kugurabeho gututere kwonka twemerere hamwe tukwatanise kwombeka ihanga eririkwija kuhereza ruhanga ekitiinisa mbwenu mwebare ihanga eri nirija kumuhereza ekitiinisa mbwenu muzeeyi mukamuha akaruru akamwamuraganisa mwena buri omwe akwate mugenzi w'omu ngaro kandi muhike ahari buri nju yoona kandi muhike ahari mukaikuru n'omugurusi beije bateera akaruru ka shema mugihereze percentage ei turukwenda habwokuba nimwija kugira ngu itwe twasingire ngu kyahwaire konka kumukuza omu maju mwashutama obururu bwaitu bwatufeera rero nobu turikusinga tusinga aha percentage y'ahansi konka tukwenda percentage y'ahansi aha murundi ogu mukama tuhereze obujunaanizibwa tuyimuke tuteere akaruru haza NRM egambire ensi kuniyo y'irihanga atuheire kwebembera Uganda ngu tugyombeke egumizemu emuhereze ekitiinisa mukama bampeera omugisha bashema oye Uganda oye Museveni oye mukama bampeera omugisha hati nejaha n'abembeza abandi kubanjura amatafari NRM agetera nju ya Uganda mu myaka 40 ninkozese ekigambo amatafari aho imwe abana bato tumukumanye ekigambo kitu ekyakare emiganda twatumbegese emiganda konka nibasa kutakimanya ntunukozesa amatafari itafari yokubanza NRM ryetera hari Uganda n'itafari y'obusinge Uganda
ensensi twehinguririze mureberiyo entaro okutabuka abantu okufunga omunsi yabo okushuhuka konka hati twaha hariho narugaho omu PDM nkaraba omu byaro oshanga abantu bavumbire shayi ishatu z'ekiro bari omu marwa gabo nibanywa omu mabaraza najya ntobona obusinge orikwenda kusinda nasinda oshanga abantu nibagenda nyekiro atobona obusinge ate obusinge obwo hainaho bwarigire bukaruga omu kuyonja ebyobutegeki aboka hariho ebyobutegeki byokubaganisa omu madiini omu nganda ekyo kyaleeta okucwanyagura abantu nikyo washangire nambwenu omu karuru ka 22 teine ekibiina ekyabasiire kutunga ebicweka 5 hari 100 bona bakaba batakubisitya kabaka yekeka etakubisitya UPC etakubisitya DP etakubisitya nikyo kyaleetere kabaka yeka okukora omukago na UPC wamazara akanya kake beti hati NRM kutoyizire ntugabagambira okwegaita okugaya ebyokubaganisa abantu omu madiini n'omu nganda n'okugaya abakazi mwatuhurira mwahagira NRM nikyo shangira NRM nesinga enshoro y'okubanza kitagira kugaruka mu kutera akarura ka kabiri abo buri mwanya bwona tuhitya obuhagizi bukurenga 5 hari 100 mbere iki cya leta abantu kwegaita omu by'obutegeki bwanyuma ekyo nakyo kyabangira okukora ebitongole bya gavumenti amahe gayebaganisa omu by'enganda esineetabuka konka abo kubaitu tureba diini y'omuntu tureba ruganda rwe tureba oburungi bwe nk'omusirikare nikyo kushangira amahe gaitu gaine amaani nigabasa kukuuma Uganda polisi ya Uganda yona eine amaani intelligence prisons judiciary civil service byona biine amaani abokuba n'ebihanga lyona harimu corruption, that's another problem konka harimu ebyenganda n'amadiini so eryo n'itafaari namba emwe NRM ereetera hanju ya Uganda. Itafaari ya kabiri n'entunguuka entunguuka egyo eba kweta mu ruzungu development erimu ebicweka bibiri hariho eba kweta economic infrastructure emisingi y'ebyentaasya kandi hariho eba kweta social infrastructure emisingi y'ebyentuura y'abantu ati kutukuza hari economic infrastructure nareeba shema ndeeba hariho ebikozirwe n'ebindi ebirikwija kukorwa ekyokubanza oruguuto rwaitu orukuruga mbarra kuzishaka oruguuto orukutwizire twarukora hati rukuzire ntwenda kurugarukamu kurukora nambwe nabo kurukora babatungire nbeja kutandika ubu narugaho mu PDM rukari rukubi munonga rukari rukuzire kandi ruine biina mbona ati nashanga batereteremwe biraka konka nibeja kurukorera kimwe ruhindike rusya tutwireho okukora abuko hainemu akutwire kuterezamu mugambira abakiki banyu ba parliament bahagire enkoro y'ekyekera
itobahekera twata kamwe kamwe nugoki tutwata bingi konka abantu abutwashangira hari bakwata bingi nakwateke aze cyo nikikozesa kubi nambo kuno yongwe bahururo kwabura kwetu tukagatere aha defense yango kugira ubusinge icyo nango bakikora tugataha nguto tubanze twabanza tutakagira habindi enguto za korasi nezitaka zone shime kuba zirige eshaha yona tutaha amashanyarazi tutaho ibyamagara tutaho okushoma n'amakorero tubanwe twabanza rero ibindi tubyongeraho bwanyu betatu noshanga nambone nk'abashomesa baitu nashemera ukura ngo mumpagira mwe barabashomesa kumpagira konka abana baitabo babere bedi mirenyima bati mutongera umushara hata eshahe esente kastazine kandi tugeze kuronde sente z'uruguto rwaguzwera Nyakambu Usika Nyakashaka Nyakabirizi tukagira itaji tukarutwara Kigarama Masheruka Kabohe Bugongi Kitagata tumba murekere tukabanza tukakora inguteza umushara hata hati tukongera abashomesa ba science esente abuka ba science abo ntubetenga munonga hati abuke byone ebitukora n'ibya science enguto ziba kugamba aba science engineers amashanyarazi bigenda engineers amaizi engineers ukinga no kurisa nukwenda abakugubo buhingi na veterinary ati mweno shanga byona ibhangu byo kukenura nibyenda ba science hati abukwashashora kubi abana baitu bagenda baza gukora Kenya gukora Rwanda ito bita habikena mbone ito abahekera abukwita abahekera tukamanyire naku turamanyire ebingi tubanya gukora kodesha ebike nuko kubajya mbene bantu abashomesa ba science bono bake tubengi kandi abakushomesa ntubetenga munonga mbere kati bino twabanza urutaru rwimukiraho so mwene mpakezo nzozo kukereza omeru nabuke ezingutate njya kukorwa zitwireho konka kizikereze necyo empaka ikirabanze neki ubwo nagambe iki abanyankari bagiye fumu ngwende minyingi itukurizo bushera konka kirungi rihanga akunda NRM aino wakugikunda ninkimanyanta hariho bingi binkumanyiraho konka kimwe hari byo rihanga kashereka abajungu amashitaga Uganda abajungu bakaba bari aha imyaka 28 bamare imyaka 4 barona amashitaga Uganda okumulek Albert gakagaroho nigabira gahika haruguru y'ubutaka bagaronda konka gabura era ni mukwija yagavumbura rero mbone ngabugariya ecyo mukurebaho harutimbi nirumwe ahamazuba aga petroli erikuza kutandika kushohora umwaka w'ugwaza kutandika petroli gikwera shori nkija kutorebera
kukora ebi birikuturaho enguuto okushanga egi nyakashaga ntugigamba rero tuturaho kandi tutamuna indiscipline omu kugabura konka hati twatwine sente nyingi konka nazo tinkwenda ngu muzishishe muzikozese ebitakwetengesa so ekyo nekyenguuto amashanyarazi garumu naba nindeeba omufayiro gashyiraho amagombora amaizi amasumu mwena mwine amasumu hati tene esumu uriyo mubitakuri ahingire ayine esumu urikuza kwibanya ekiro ayine esumu omucecezi urikuza kucecera ayine esumu mbene esumu zikanyire hati amaizi nago nagareba omu ebyaro bingi biine amaizi aga naikondo naga gravity flow scheme konka twenda kutamaani aha kintu ky'okushukyerera nyenda kubooreka omurimo gurikukorwa Nyaruzinga omu famu ya gavumenti okushukyerera amakuru ga show us that farm. This is where our model plantation is. Plantation which you've heard, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm, as per NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we even just use 12% of the water flow. So there is still... konka omufamu egyo ya gavumenti eitwahera omunasayansi weitu Dr. Muranga Nyaruzinga habwokushukyerera n'okukozesa orwezo ntutema ebitookye tani 53 buri hekitaya buri mwaka imwe abanyankore numutema tani 5 buri hekitaya buri mwaka mbere nyo mfamu yanjye egyo na Dr. Muranga ntobakiza okweza ebitookye emirundi 10 imuntu mwiha tani 5 itutuha 50 n'eshatu umwanya ngo gumwe nawe ekyo umugavumenti eyimuru kuhagira yitukuza kuzamu enshuro yaza kwija ntuja kutamana kintu cyo kushukyera kandi janga akatukunda yatereza amaizi mu mpanga ya tenshozi okutsindika amaizi gakazarushozi rero gakashuma mu ruhanga rugetwara nabo icyo mukimanye mureke kushisha bisharira mureke tubikoze sabo kate kimukukora nimushishe bisharira musere migongo huresho bibiri washisha amaizi kandi wasera emigongo ekitwiho migongo no munsi eyobutaka habutaka nikike munonga okukire kitwakwihiremu kuno yango tushikera inja kubuza n'omwani wagushikera nugwera guta uguringaniza naguriya obutari bwo kushikera nabo ekebe byona biriyo omu rubaju rw'entunguruka ey'emisingi y'ebyentashya yensi economic infrastructure orundi orubaju hariho emisingi y'ebyentura y'abantu amashomero nagareba aha ni maingi kangareba aha
hariho amashomero 133 ga gavumenti aga primary kandi mwine 96 ga private. Hariho aga secondary amashomero 17 kandi mwine 53 aga private. So amashomero nago mwine mengi abo kandi tumanya history y'amashomero aha muri Uganda tinyine wirebuka bizamu nkabe nimba herezo rubozi hata amarwaro nagwembera timbi amarwaro mwine rwaro rumwe injangwe niriya Kitagata hospital, mwine health center for ibiri na health center 3 12 egomboremwe yonka niyetere mwirwaro ati umutekateke ryo umfairo ntubaza kombeka health center 3 masheruka sub county hospital nkubar kugira kandi ecyo kugira irwaro rimo atungura tukaba district hospital rero Kitagata ekaba bifaro nabiri njya kubitwara nimbianjoro umba ministry. So umbientu guka embaje zombi sterori tambi umurushema urubajorwa emsingiye byentasiya emsingiye byembe entura y'abantu konkaho NRM enguto ziriya ntuzimanya nazo bagambira eyabuzibwera Nyakambu Nsika Nyakashaka Nyakabirizi kwetororeti hamwe no kugira eti ekeja Kabohe ekaza Bugongi ekaza Kitagata ntuja kubikora umuncure gisange tekubasa kuturema abo twaza kujyana sente z'amashita ibintu byaza koroba hati iliyo ni safari ya kabiri NRM yatera hanju ya Uganda obusinge itafari na mbemwe ya kabiri entunguka konko myaka ya nkaga tukatugire mpaka nabembe zabamwe hamwe n'abakugu mu universities bakaba kose kigambo development konka babura kushoborage kokira development mu uryankorere ni entunguka ati ejenguto bakayitera korasi nkaga neshoto kurugambarra kuzakasese bayitera korasi atugumentu tujigarukamu ubuneja kushomesa habweranya nkaga netane kayateri korasi hati aboro kubatere korasi aboro bahomu turagiye kwitegereje ngabo aboro barumu korasi riyaha aboro bariya korasi ubweta bw'ingaboro yatuyambaye nko kugira situnga umyaka ya nkaga mwino kutanisa entunguka
Otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program touch ebyamagara ebyobwegese n'emturane y'abantu n'ebindi nyamwingi. On program eji buri wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina amasiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinje. Weekend eji aha Tayari West. Today is a special day for all of us. We are here to celebrate our graduation moment. We thank our parents. We are really grateful for you. Alinda Grace ni nkwata certificate tuga umutop class kuzo P1 umwizina rya tataitwe neri omwana neri urwera. Akari no bugaro. Otaferwa aha Tayari West. Omuziki hagundi omweshongo zahandisho abachana bahanga mu ndongo. Ejini program Saba Saba. Kazantu bashanga mu ndongo tutikita nabo. Za stage zomulembe tuzemeraho. Omuziki no guhiroto kwe. Buli kwa katano shaha inaza chiroji na ndongo bani. Otaferwa aha Tayari West. Twaika ayibare ryengoma. Eni yonanya kantero hondebe. Kandi tine chinko zero kunyangu ryayanga. Wanjera nko kweza kutera hanuye. Paura sound yabe yengoma hato korachi. Sound kagambe yengoma cyamanisha ngo ebyo kuteka teka. Nebyo kozire kiro. Nebyo bwarahanga twe. Then kirwanga kagamba nk'engoma abakunu bikiriza ngo ntabaye n'cyose bizikiro either osambine oboyine nko mukazi obundo mukitingire ninga notekateye kumukitinge kireki ningo yibire ningo n'cyo kozire utakagire mukeva ruguroku oyine kubanza warabaha mwanyogu then gwamara kwishiza ngo tembe obone kutemba. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otakaferwa program ebiru kufomunsi obwo kubanza kusyorwa katano shahe muyo mwabasyo aha Tayari West hamwe na nyomuhereza wawe omugalanda Netanyahu Special Forces Hasta la Vista. Ire kuronyisa burirota. Azalwa. Bwashesha. Inkureba amanu nashango ine minji
Mushija riyo? Mushija atahine shongo mukazi n'abana baba. Deko tanteza kabari. Ndasinga. Akarit kandi worireje cyane cyamana no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu nabo. Kandi shika program no muteganda tuba turha from Monday to Friday akugenda kimwe hano majimu nagashamna na zihangwe ni Brit Inch na MC Cosmo. Otherwise no kubahereza vibe mpaka nitwenda guturwe korengera nabo n'abari hambe mo yabo bari hande imbere tsara zimwe na zimwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda boda yabo konka uri akuchapa kaza na bidi ntwenda gakora abanyana bita bari kuri ya seriyengezi. Omuriyo cyo reka ndamuteha abafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwese ndabashuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere. Nshobora cyera manisa. Munyana umwe. Katoryaso. Anyway, program Muteganda urwo kubanza kusyo rwa katanu. Otaferwa aha tayari West. Dusk Drive 104.5 Magashigezi FM. On the Dusk Drive today, Rachel, at what time should your husband get back home? At 7 p.m. If you're not home, where are you? As a responsible man, at 7 p.m. where are you? 7 p.m. We are supposed to be at home. By the time dinner is 7:30. You where are you at 7? What kind of dinner though? Program The Dusk Drive. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Otaferwa aha tayari West. Tayari West TV ekuretire program Touch kugumane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese n'emturane y'abantu n'ebindi nyamwingi on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina masiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho na nyomushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinja Weekend eji aha tayari West. Celebrate ninkukunda mnonga open side. Celebrate Today is a special day for all of us. We are here to celebrate our graduation moment. We thank our parents for taking care of us and paying our school fees. We are really grateful for you. Alinda Grace ninkwata certificate tuga umutopu
class kuzo P1 umwizina rya tataitwe neriyo mwana neriyo murwera akari no bugaro Mukakari tandikizo baryawe na program Gogonoka. Right, ganina katanya zitano banyakigeze FM twanjero kwakira kana no kutanje mu program eji ya Gogonoka. Alright, abatwetegura kuzakora imirimo itari imwe n'imwe abahinjo ryo netegura kuzo musurwawe oriyo wa boda oriyo netegura kuzakuvuga okubasa ko bano isi yaohereza abantu umurimo gono gorukora no kwendeza ibintu byonga no kugira ngo gono kwenda nuro rwo mutanda obase kuba noza gukora kosa bagira ngo bafana agenda amapolitika mugaya nabwo tegezereke basakano gicu wayikorera muri yakashishe no mabinji nagenda rimwe kugici yakora amerwa byona urayajya tendasi kabura atakasindi kakabura ndandika kwetombita kandi kinyo kwetombita kuruma cyangwa munonga generation yite iturimo yo binyetanye to n'ibindi byona nibashoje ndimi no kubwa kuba 10 nyaboneka bakwireze because baguma mu kostambi nabwo turakure je bare iwo wimukire kandi niwo takimucentwe cyangwa urwo mu kitanda ozamura mu gwawe oze kuchapa kazi na bidii Mukakari tandikizo baryawe na program Gogonoka iganina katonye zitano rukunde gumeho Otaferwa aha tayari West. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here costs about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000 somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. Ati omusuru wanje nyowe abantu banje bakozireho ahari biriya mushanju bakozireho bitano bahingira umwani batamwe bitoke batamwe ntezo mu kiju batamwe bijuma batamwe b'inyanja tubakatere mu nkoko nempu ntingure kusitama tinguzetenge mpu konke nkoko mbaza kusitama konka umbidibe b'inyanja byonka umuhikemwe abantu banje nibayihamu baheza kwihaho esente zo kukozesa bayihamu miliyoni 180 ezenshaki umbidibe b'inyanja byonka umuhikemwe utatere mozo mwani utatere muziriya hati mbweno guno mbazi ukutwafutire iwe wahikina no garahasi abamataka mahango nubasa kunyumba zogo ningana bongera ho gundi bo abako bo inamataka mahango nubasa kuhinga cyayi basa kuhinga pamba basa kuhinga bicori basa kuri sente zenyankore abako bina hantahango bono basa kukora etabe basa kukora bingi hati ninda kusima abantu baitu bankorera na kigezi boto abama abataragira muri ebikora hafunzire bakahinga cyayi nyingi kandi twabahembe bo baji byara ati cyayi bire yagera mu bizubu konka kirungi ncyamize ngo ebeyi neja kuhimbuka twakora ebirkwetengeza ecyo kubanza okutamo rwezo nendo rwezo nawe cyo ninja kutabeshaho yo kwereza
abamajani urwezo enshaho ngokutwine PDM hati eyabanaku tuja kugera enshaho yo kugura fertilizer ahari yabo abarukinga umwanu ahango abarukinga cyayi abarukinga koko tuja kubagirira enshaho ya buri kikorwa. It's better to have crop by crop umanye kuza kubarwanze maybe mixed up. Kandi ekindi ensharura inemwe bizubu nene baza kugitereza nawe icyo cyayi haroberangiza ataba China bayino kubatera imishorari cyayi twatkonga nabuza bajya aba China banyana baitu munonga tene kuba kwasa kushoshora Uganda icyo nakinjija kuterera hati mbene byona nembazi y'ubugeiga ubugeiga bw'umuntu witaka rifunzire witaka rihango konkaro n'ibindi byo gukora inja kubikobwanye ebye mikono kwa kuboteni itaka dinga toka ndakora ibitaka toka akora ibindi kongataka kirali echo kama nza ahitafari lyakana ukene ndi akashatu ndikubanza obusinge lya kabiri ntunguka lya kashatu obugeiga hata lyakana emirimo neshangwa hii abo muri bagenga emirimo neshangwa mu government ukuno kuhaba government n'emirimo ukemirimo ya government ni mike abakozi ba government bona hamwe n'emitwaro 8 turi miliyoni hey 50 hati ejemirimo tekwasa kutumara katu kambore icyo buza kambore ikimirimo yeri kushangwa katu garicha harabasangwa utwa twarebire icyo twakati katusigire president yabaye musanufino ku bintu byankoze eranga buli kaseera nchekingaku wendogera kati lina abakozi ebikumi bisatu betukozesa wano kufamu tuwazaawo ekikumi aye business daife yeditambulira kuba hati bagumya basangwa weitu mujukabera ly'umworo nibarwanda karumoka yero C5 nenda kwitana utihangari aza kujuma nenda kwitana karumako aboka nibazo politics batagire kuhereza bagire kuronde cyukurya politics shimwe kuba iriro shimwe kuba ezo kuhereza nawe cyo muntu kwija kukiriro mu government kigwire ushimwe kuja wayitegwiriwe nko muntu uje kuhereza abantu mbona hati ncyo ikiriya cyutwena ngo abantu baryo mboro bona amakaga ryo mboro dero kuzo mu government aze mu kuhereza tukuronde cyo kumbayisaho abo kwa no kabikari corruption aho ntuheri no tahereza je ntuburi hati mbona basangwa wabari umworo yahuriye kwabura kwanjazo mu nkoko hata natase miliyoni 20 buri zoba no mugeiga kandi ubugega bwa basangwa bwazare miliyoni 300 y'abanyarwanda bandi umuro wanyumazyo hata nakozesa habwenki aboko yahuguka yamanya ukukora ibyo bugeiga katureba amakorero mukurebe tawoneyo ne tawonisha nambare tutawoni amaduka ntawoni amakorro buri korro ndiko sabantu kamagana be no kukira ato mu tawoneyo harimo amakorro nshanjo na 5 katahe umuruma hargo turebe abakoza barumo abana abo gumya garkare ewar no there hata murebe namba yabana bakora mu ikorero rumwe
mbwene hati amakuru ago gambare bigakozesa abana umutwaro gumwe n'enkumi ibiri umusuku y'amahera emwe n'amamve tawuni yawe n'amamve y'amakorero bigakozesa abana emitwaro ena n'enkumi ina nabwo icyaho ena rimwe neboreka ikimo bantu bo abafurika emirimo nezarwa ubugeiga nuwo kuzara emirimo ubugeiga nubushangwahi ukuhinga no kurisa uko gukora sente ubu no bugeiga ukora ibyo mikono n'amakorero na factories ubu no bugeiga ekitweta services ubuhereza nka hoteli transport ebyengenda boda boda tourism music religious leaders, that's the service. Abakuhereza umukanisa no muziki no mukerezi ubu no buhereza abashaho abakutoragurira nyo namuhereza inyama ahubwo nyine inyama n'amatiri n'umuhereza konka weja ankebera agira turiki yanko n'umuntu yankora nabo ubuhereza so mweno ubuhereza nabo bwine mu bugeiga kandi bwine wemero dere cya muheru ICT mbwene hati nuwasa kuba iwori mu tawuni utene ho gukora ho kuhinga katurebe abana b'nashomesa mu industrial hub buja baherezo bujuzi kwikere ubwana wo kubura buriya burayi ubutsigazo n'ubuhanga mwehute ataba bana abingi bakabatene kibeine batene itaka batene kushoma batene mwoga Murafise mojo muno mwishyo mushaza twata utazagamba binyi President witu izina lyawe izina ni Musima Rita hurra nindugo mu cyaro cya Kacwamba omurikanogonya Rweshama Shema Central Division Shema Municipality nkashoma naheza sinia ya kana aho naho sente zabura embera yaye kwata kunabire ndiao na hurro muranga ngu president witu aturetireho okwegesa eminyeto skilling dayusi ebye mukono ahambara industrial hub nayuza ombwire bukebanyeta kunishireyo ekintu cyo kutangaza nashanga buri kimwe kirye cyabusha aho kurara medical care okurya okushoma cyabe cyo mutano munonga natwara kosi atayira ringandi nitingi narisho kubazira twashomaje amezi mukaga kugahwire twargayo na certificate ibiri eya modra erkwingana na primary 7 na level 1 DIT erkwingana na senior ya kana kutwatahire obwo tujuire nebijwaro twiko witu ahabwa mindset y'ibastiro mutwe na ka saving na sabahu na shabira ababazizi bampereza natandika nabazira abantu bankunda ahabwa skira inihira habu bagumani banshashura kurujuriro kunakora nagumani savinga ningure nkoko ninguromme na savinga kunaherze ahabwa mindseteriya naye teko mutwe na jantukatandiko workshop yanje hata hungu gambira
nkakwata obumene nkoko nabuguza sente nazigita nagura mashini 2 natandika workshop yanje eyi bakweta God's Mercy Super Tailors and Designers aho muri Karera omuri Shema yitu nyina beju 2 nyina abakozi 2 abakozi 2 nimbashashura kurujuriro kubakora hato izoba noshanga nkozira mitwari 12 nchizigito kwezi oshanga nkozira mitwari 85 nchiyaho renti niya okushashura abakozi oshanga nasigazaho emitwaro 45 ninga emitwaro 65 hata kugambira wobare twakira izina ryawe izina ni Musima Rita ni Musima ni Musima Rita ni Musima Rita akaba atende ikintu cyona konka yatunga umwuga okushomesubwa hato umwuga gumbasise kutunga obutungi aho kayine biharani bye ayino business hati ye biharani obutungi obu numuretere ntasya obutungi obu umwete w'izina ni Musima hata naona akozesa abantu 2 umwuga obutungi bwazara emirimo y'abandi banyayuganda njo twena ngo mwitegereze kare wobare ni Musima wobare Rita uri mukazi kare umojo His Excellency amazina ninye Kakuru Pore ninugo mu cyaro cya Nyakabera muri Migina Ward Shema Municipality kaiza P7 kaneze P7 abazire banye babara kunyongerayo nganye nakuze mu street kids na urekirango cyo kugira ngo zo kwakira form zo kusoma industrial hub najya nacyakira nizo form bwanyuma y'ubwire buke banteresumu ngana yebuza hasike nigura form kantine sente nikoraki nagenda naza industrial hub kinice nasanga buri kimwe cyone cyabsa okuryama no kwabsa okurya no kwabsa byutima cyone na training no yabsa nasoma course ya hair dressing hategeshaha na graduatinga na funa level 1 na modular na garako mcharo witu natanga kusevinga kuri sempunu nari sempunu mukaga naziguza na gakenyuma nakora saruni hatpa nao nina mukozi w'umwozo na n'umwici izina rya saruni ni God's Mercy saruni omuri Migina hategeshaha nikoresa bici 2 kandi ngaka training eminyeto 3 ni training okuba okome isoche training okora sabuni ya liquid okora amasta agisoche shampoo ni nyongera kusaba eminyeto mwizamba mbakwatro half mbasomese kandi kini sima Museveni abwe sente ziwatiremu omusako yitu ya hub tongera kugira ngo turarega main tuzakuha 100%. Hatu mwenu kane mwebale ntuya kuteza action mugire mwagoninja kuteza mu action hatu mwenu mwahurra amatafarana ahari mushanje agutwemerera abo tukajya tubantu mwongere kwagira NRM tunyweze twakozere kandi twongereho ibintu bitakakozwe amatafarana yo kubanza n'obusinge erya kabiri ntunguka erya kashatu bugaiga erya kana emirimo hati okwenda kwero kugujigero okwaratire bizibu mu Afrika nabajyante emirimo ya government yona n'emitwaro 88 konkati ayitandikire agamakorra gumwareba nikakozesa abantu 1,000,000 n'emitwaro 30 amakorra hatagazira hati nikakozesa abantu
abakukira ba government emirundi eshatu kandi ubu ntukitandika mbati nimureba ebiri kutabura amahanga mwamutene kuranziye icyo muzakaramuka muka LC5 nkababasanga mwenda kwitandira hakaramuka LC5 uriyo karamuka LC5 abantu benda kwitana ushanga bene biniga ushutu utumunta yunisumusuru rwawe nibafakaramuka LC5 nibafubwa membo ba parliament nibafa bakabene bakoshingeze ngo zo parliament abo kuyi nibyawe byo gukora konkato roshanga abantu benda kwitana habwenki habuboro uboro rukurete bibyona iririho iriyana nabo icyo ntwenda ukugura abantu kajya kandi bitukubagambira ntubore ku muhanda kandi tubahagira mbene PDM ni mpurangu haina bakutema sente za PDM baro orukumanya ngo bateme sente kutora rya azampa abantu banje babahandike bagize ngo haina bakutema sente za PDM ni nyanda kubahika nkababaga nkenanga nkoro kubaga nkoko nabazugwabo ati kutora heze mwije muza ari umukazi Captain Barbara Barungi yemerera bakureba ara so who is here now PPS yemerera bakureba come here. Oh, stand there. This lady, when we finish, come and give your contact. This lady, we are going to kumura heze muje muhereze se muzanyu mushitogo oba kujya ngo bakatemho sente nyina abantu banje kukwatana nawe le tukahiga babazitemere hati abwe nimbashaba mpagere NRM oye umugurusu wenko fuira oye Shema oye Ankole oye Uganda oye East Africa oye kale katwa tsabante bendera. Thank you.